Tubona hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 4 ku murongo w'9 dusoma igice c'8 ku murongo wa 11. Turahabeyo amajambo y'Imana tugomba kwishimikiza kuri uyu mugoroba. Turongera dusome mu cece cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 3. Hanyuma wanashaka tuhasomere rimwe na mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 ku murongo wa 12 kugira ngo tuze kuvugana make hanyuma dusenge Imana. Rero ijambo Imana yashize mu mutima wanje ngomba ko tuvugana ni ijambo rivuga kutibagira aho Imana yagukuye. Turabe rero ijambo ry'Imana igice cya 4 ku murongo w'9. Ariko kimwe gusa mwiyubare mugira umwete wo kwirinda mu mitima, mwoye kwibagira iby'amaso yanyu yiboneye byoye kuva mu mitima yanyu iminsi yose. Muzoba mukiriho, ariko muze mubimenyeshe abana banyu n'abuzukuru banyu. Ku murongo wa 23 tuce tuja 8:11. Nuko mwiyubare mwoye kwibagira isezerano ry'Uhoraho Imana yawe. 8:11. Gusubira mu byagezwe. Muze mwirinde mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ibyo bageze uyu munsi. Nimwamara kujya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ibyo mufise byose bikagwira, maze muze mwirinde imitima yanyu yo kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Cece cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 3. Igice cya 4 ku murongo wa 3 cece cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Icyo Imana igomba ni ukwezwa kwanyu, ko mwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha. Amen. N'aya majambo y'Imana rero tumaze gusoma muri iki gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Ni igitabo cyanditswe na Mose mu gihe Imana yahamagaye Mose imaze kumubarira ko akwiriye kuja gukura Abisirayeli mu gihugu cy'ubuja. Bari bamazemo imyaka myinshi irenga 400, kuko Bibiliya hamwe ivuga imyaka 400, ahandi imyaka 430. Hanyuma rero Imana iza kubonekera Mose mu gisaka cyaka umuriro, mu gihe yari amaze igihe kirekire ari muri Egiputa, kuko muri iyo myaka yabayeho yamaze imyaka 40 ari bwami. Mugabo amara iyindi myaka 40 ari mu ishure ry'Imana, ariko arigishwa ingene azorongora Abisirayeli. Imana rero iza imubonekera muri cya gisaka cyaka umuriro kidatemuka. Hanyuma rero yumva ijwi rivugira muri icyo gisaka riti, Mose, kura inkweto mu birenge byawe, kuko ahantu uhagaze arahera. Mose ngo arapfukama arunama.
Imana imubarira ko azoja gukura Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa aho bari mu nzu y'ubuja. Ibyo rero byabaye kubw'urukundo Imana yakunze abantu. Ntiyari igomba yuko abantu bazopfira iyo, mugabo kubera isezerano Imana yari yarasezeraniye Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzobinyamukira mu gihugu kitari ikiwabo. Imana iramubwira ati ariko naho biri uko, aha hantu nyene ariko ndavuganira nawe bazogaruka bansengerera aha hantu. Yari imyaka myinshi yari haciye. Mose rero igihe yari kumwe n'Abisirayeli abarongora imyaka 40 kuko amaze gupfa cyangwa ibikorwa byo bisoze yasi imyaka 120. Murumva ko imyaka 120 yari igabuwe mu mice itatu. Hanyuma rero Mose afata umwanya wo kwibutsa Abisirayeli kugira ngo bibutse ibyagezwe uhoraho Imana yari yababariye. Arabarira ati ariko kimwe gusa mwiyuba mugira umwete wo kwirinda, mugira umwete wo kwirinda mu mitima mwoye kwibagira, mugira umwete uri mwebwe wo kwirinda kwibagira mu byirinde, mwoye kwibagira ibyo Imana yabakoreye, mwoye kwibagira aho Imana yabakuye. Jewe nanjye numvise iri jambo mu gatondo ka kare, nari ngisinziriye nza numva ijwi ngo hari ibyo abantu bariko barihutira, abantu bibagiye, abantu baribagiye. Nanjye nagomba ndabashikiriza iri jambo bene data, mu minsi yanyu yose y'ukubaho kwanyu mwirinde mwoye kwibagira, mwirinde mwoye kwibagira aho Imana yabakuye. Umuririmbyi yaririmbye ikorasi ivuga ngo uribagiye 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 ingene wasenya amava agakoboka, none uradamaraye ugeretse ukuguru ku kundi. Kwibagira, ndanyasoma kwibagira, iri jambo ryo kwibagira mbega nagomba ndababaze, kumbure ntimwari mumenyereye ko bababaza muri hangara, sibyo? Nagomba ndababaze mbega kwibagira ni icyaha cyangwa si icyaha? Kwibagira ni icyaha cyangwa si icyaha? Kuko nagomba n'icyaba atari icyaha tubyeze, mugabo n'icyaba ari icyaha tugicira urubanza, sibyo? Kwibagira ni icyaha cyangwa si icyaha? Bamwe si icyaha, abandi ni icyaha. Ariko nagomba nababwire aba bariko baravuga ngo si icyaha, kwibagira ni icyaha mbere kibi. Kuko kandi nagomba nababwire mu bintu abantu basanzwe baza kwihana bakaza kwatura ikintu cyo kwibagira ntibacihana. Nagomba ndababaza naho tutovuga ngo ni banga twaba tumenye. Hari umuntu tuvuge basi nka 15 ku 200, basi dufate 200 dukureko 15. Ubwo 15 ngoza kwenda ko bibagiye. Wanashaka ndababaze muri mwebwe ninde nimuze kumanika urutoke ngo mumanike, kuko nitugomba kukumenya. Ninde muri mwebwe araza bapfukame ngaho imbere y'abakozi b'Imana ati jewe Imana imbabarire naribagiye? Hari uri? Hawuzi. Cyane ndababaze muri rusange abo bantu baragwiriye cyane ntibagwiriye? Ntibagwiriye. Iki kibazo cyo kwibagira ni icyaha kandi kibi, kuko Imana yabariye Mose ati babarira Abisirayeli birinde mu mitima yabo boye kwibagira, boye kwibagira.
ukibagira ko yarayariye ari no ukibagira petwe nibagiye n'ibyo twaraye turiye kuko abana bamwe barabyutse mu gatondo barabazanya ati mbega hajya twaraye turiye ubundi mwana ati rero twaraye none twariye ibijumba urumva uwo mwana yari yibagiye ko bari mugabo twebwe ninde yo kwibagira ko Yesu yaduhariye ibyaha ninde yo kwibagira ko Yesu yagiye ku musaraba ninde yo kwibagira ko twari turwaye mugabo tugasengerwa tugasenga Imana tugakira ninde yo kwibagira ariko muri iyi minsi abantu baribagiye muze mwirinde shengero ry'Imana ryo ngaha mwirinde mwoye kwibagira aho Imana yabakuye mwoye kwibagira ibitangaza Imana yabakoreye abantu benshi mu bari muri twibagiye naribagiye kandi nagombaga babarire kwibagira bijyana umuntu mu bugaragwa kwibagira bijyana umuntu mu bugaragwa abantu bose bibagiye ntibakiri muri inzira isenye ntibakiri muri uru rugendo kandi hariho n'abandi bariko barabyiyobagiza abo nabo bagomba kugenda bakurikira inzira y'abaramu kwibagira n'icyaha kibi umaze iminsi kuko utazi ko kwibagira n'icyaha kwibagira n'icyaha kwibagira n'icyaha kibi umuntu akibagira ko yakijijwe mugabo akaza gufata ibyayi n'abandi banywa twebwe tutemererwa akaza kwikanga yashize ku murongo nari natibagiye kwibagira ukibagira yuko kubesha ari icyaha abantu benshi baribagiye kandi uku kwibagira iyo umuntu yibagiye bimushorera muri gihonomo abantu benshi bazojana muri gihonomo bazojana ikuzimu kubera kwiyobagiza bakibagira abantu baribagira kugeza igihe iyo agwaye akabwira Imana ati Imana nuntabara ukangura kuri uyu musigo nzohagarara imbere y'ishengero ndagushimire ko wantabaye mugabo umuntu akamara imyaka 10 20 30 ataraza gushita ibyo yasezeranye abo bantu baribagiye aho Imana yabakuye umuririmbyi yavuze ngo Yesu avuga ngo murantabaza mwabatabara mwamara kuba amahoro mukantereke ibitugu aravuga ngo none bizoza mu nyuma byose muzobitabagwa nande abantu benshi baribagiye bibagiye aho Imana yabakuye nagomba rero tuvugane kuri aya majambo numvise ibyo ngo ibyo abantu bariko barihutira abantu bariko barihutira kwezwa bariko barihutira ibyo babona bariko barihutira ibyo bumva bariko barihutira ibyo bakeneye mugabo ntibibuka ngo bagwanire ukwezwa ibyo abantu bariko barihutira uyu munsi abantu bariko barihutira kubaka amazu kwihutira kwezwa abantu bariko barihutira kuronka ibigezweho aho kwihutira kwezwa nizo ngorane dufise uyu munsi jambo ry'Imana twumvise ko nimwamara kurya mugahaga mukubaka amazu meza mukaronka amasho menshi muze mwirinde mwoye kugira gute muze mwirinde mwoye kwibagira bene data iri jambo riziye kuri mwebwe na jewe ndimo mwirinde mwoye kwibagira Imana yabakuye umuntu arasezerana akagira ati mu by'ukuri noronka akazi k'umushahara nzotanga ikigira cyo mugabo yamara gukaronka umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ngo bazamwitiki ati mbega gukorera Imana ko nabo twese utabona bari kurakorera ngo ndi muri kiriti baribagiye ingene Imana yabarinze umuntu
mbere akamara amashuri akiga kaminuza akamara abandi bagacamo dogitora mugabo ibyo bakibagira Imana yabakuye. Uyu munsi mwiri kwibagira kwiyobagiza biriko birajana abantu mu bugarama, ariko barasevuga ngo ubugarama burabaye burebure. Abantu benshi bariko barasubira hehe? Inyuma. Ubugaragwa burabaye burebure, abantu benshi bariko barasubira inyuma kubera baribagiye. Nagomba nakubwira uyu munsi usubire inyuma gatoya wibuke icyo mwari baravuganye n'Imana. Hari icyo mwari baravuganye muri cya cyumba, hari icyo mwavuganye muri ya ndimiyo, hari icyo mwavuganye uri ku kazi. None ibyo byose ko Imana yabikoze, wewe uriko urakora iki muri iyi minsi? Raba ingene wibagira, mwirinde mwoye kwibagira. Mwarimu nasezeranye ati Mana jewe nonkaba nzoca nja muri korale kukuririmbira. Bagiye baririmba rimwe, uyu munsi barabitaye, sivyo? Barabitaye, baribagiye. Ibuka igihe mwavuganye, usubire mu muhamagaro wawe, usubire muri ya majambo, usubire hamwe mwavuganira. Wirinde wuye kwibagira ivyo Imana yagukoreye. Imana rero ni inyembabazi. Umwami aracicaye ku ntebe y'imbabazi, mugabo niyo yihaguruka ko byose bizaba bigeze gutyo. Bizuba birangiye. Mwirinde bene data bungaha, mwirinde mwoye kwibagira aho Imana yabakuye, mwoye kwibagira ivyo Imana yabakoreye. Abisirayeli barabyibagiye bahonera mu bugaragwa. Abisirayeli baribagira ibitangaza Imana yabakoreye bahonera mu bugaragwa. Mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani, Bibiliya itubarira ngo hagati y'abantu bangahe? Hagati y'abantu bangahe? Yosuwa nande na Kalebu. Mugabo abandi bose ntitwovuga igitigiri cyabo, baragaragaza kuvuga ibitigiri, bamwe miliyoni 3, abandi 2, mugabo ibyo ni imvugo ngereranyo. Dufatiye kuri icyo giharuro, abantu miliyoni 2,998 bose bahonera mu bugaragwa kubera ukugira gute? Kubera ukwibagira. Icyo nicyo cyabasigaje, cyabahoneje. Mugabo Yosuwa na Kalebu bama bibuka Imana, bama bibuka ibyagezwe uko bukeye uko bwije. Barashika mu gihugu cy'isezerano. Nagomba babwira ngo bene data, namwe mwirinde mwoye kwibagira. Nimwame mwibuka. Umusifuzi yavuga ngo wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira gute? Itaraza. Wame wibuka. Mwirinde shengero ry'Imana mwoye kwibagira. Twasomye hariya mu cece cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 3 ngo icyo Imana igomba no kugira gute? Nukwezwa kukutejejwe atazora mu mwana. Mbega muri iyi minsi woba waribagiye, uri muri uyu mugabane w'abantu bibagiye bahonera mu bugaragwa. Mwirinde mwoye kwibagira. Hacenda mu ijambo ry'Imana riri mu Byeshuri Yohana 22:12 ngo ndaza vuba, nzana ingero kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. 13 ni Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Yesu araza vuba kugerera abatibagiye. Kwibagira ni icyaha. Mwirinde mwoye kwibagira. Hariya 3:11 hari ijambo rivuga ngo ngira nze vuba, wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitego cyawe. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitego cyawe. Hari ijambo ry'Imana ngo nta wundi mutwaro mbikoreye
mufise kugeza igihe Yesu azozira. Mwirinde mwoye kwibagira n'aya majambo y'Imana gusangira mwese abayumvise Imana nibaheze. Mbega woba waribagiye gukorera Imana